Juah-juah mau bantah Karina. Shalom. Bapak Inang sini ke kelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, boiden kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdengku pesakat kami sukuten keluahan en, mersodip mo kita asa dak tong idengani tendi perbadiai kita. Ali bapa nami si permase ate, pasu-pasu mo kami deket tegu-tegu mo kami ibagasan tendim simbadiai di, ibas sukuten enda. Amin. Renungan tasi darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul Ki Persada, Oda Ki Peceda. Si bagian idok lapihan simbadia, imo si tersurat ibas sada Korintus bindu 12, ayat 4, soh ayat 13. Janahnat si bagai pusat permenungan ta, imo si tersurat di ayat 6, soh ayat pepitu ken si mendok. Mermacam bagengo mengulaken ulan Tuhan i. Tapi sadang ngode batasi memeraikan gegoh, lako mengulakan idi, tapi lako menumpaki kita ngomengula tendi debata mi genep-genep kita. Bapak Inang, ibas renungan si enggosal pun imo tanggal 5 Juni 2023 si merjudul Oda Pelin Kata Sambing. Yarahken mo kita lako mengeradumi tenggo-tenggo asa engket kita ibagasan pembangunan jeroni Tuhan. Tersenget pembangunan jeroni Tuhan. Tendi perbadia, memereken pasu-pasu mendahi kita. Mermacam bagai pasu-pasu, kade si perlu bantah, asa boi kita mengulaken tenggo-tenggo idi. Tapi, gatingo ibas pemaintah. Ukur senang lako kibahan jeroni Tuhan. Boingo memain perselisihan. Rubat deket odane mersada. Boino lamo memain kalak perukur dates, kumerna kade sini bahanna, deket pemahan nasi soseloh. Gendep kalak tunduk mi peneguna-guni tendi, oda boin dabu ibagasan pemain, deket kade sini bahanna boi memain kini ceda, ibas Kristus, barang pe jeroni Tuhan. Kumernakan idimo Paulus posengetken asa genep kalak mengeradumi pelin debatango si senteng mengulakan Karina merkiteken genep kalak. Idimo ukum senteng nagabe penandaian tan siniulaken ni debata si telu sada idi. Karina kita yarahken asa mengantusi deket mengeradumi tendi perbadia. Idimo tendiki persada oda ngotendi memaing ceda. Kumernakan idi, asa hatuhu-tuhu ngo kita mengeradumi kade siniula kenta tikan merkebas i tengah-tengah sendihi ni Tuhan i. Belingo pelinten di perbadia idi ibas dirinta. Asa pengkebasan ta idi gabe menumpaki kita, oda ki peceda. Mersodip mo kita. Meliasa temo kumerna mendebasami Tuhan, setia mengurupi kami. Tendim ibreken kono, asa mersada kami. Kumernakan idimo sini perbagahmu. Ngeut mo kami mengikutkan kade sini perbagahmu idi Tuhan. Saut mo lemo atemu idi, ibas kami en. Meliasa ate Tuhan. Amin. Bagi mo renungan tasi dari en, ulang lupa ki subscribe, like, cana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken kita karinana, enggo mau terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus si permendebasa imo, si masuk-masuk kita karinana. Juah-juah mau bantah, shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB.
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.